Incwadi yabaseRoma 8 sitongena endzabeni yethu kubaseRoma sahluko 8 kusuka kuverse 1 kuya kuverse number 8 kubaseRoma sahluko 8 kusuka kuverse 1 kuya kuverse 8. Sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu. Sekude ini? Kulahlwa. Sekude kulahlwa. Yes. Ngobe umthetho wamoya wekuphila lokhu kuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Lokho-ke lokwehlula umthetho ngenxa yebuthakathaka besimo semvelo yomuntu. uNkulunkulu wakwenda ngenxa yesono wathumela indvodzana yakhe. Leyeta ngesimo semuntfu lesonakele kwathi ngaye wehlulela sono ebantwini. Kuze sente lokho lokufunwa ngumthetho thine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngamoya. Ngoba labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodwa labahamba ngamoya banaka kwamoya. Kunaka kwenyama kukufa, kodwa kunaka kwamoya kukuphila nekuthula. Ngakho-ke labanaka kwenyama batitsa kuNkulunkulu, ngobe abawuthobeli umthetho waNkulunkulu. Empeleni bade emandla ekuwuthobela. Labo labanaka kwenyama bangeke bamfokotise uNkulunkulu. Labo labanaka kwenyama ngeke akusho ukuthi batamthokozisa kusasa, akusho ukuthi batamthokozisa ngekuhlabela noma ngemnikelo, kepha lithi labanaka kwenyama noma banganikela noma bangathandaza, labanaka kwenyama ngeke bamthokozise uNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi nginikhumbute kuJohane sahluko 15 kunelivi lelithi nineke senigezekile ngalelivi lengilikhulume kini. Lokukhulu ngelivi laNkulunkulu ukuthi lisigeze ngoba lisigezo semanti. Livi laNkulunkulu liyagezana, livi laNkulunkulu lisenda sihlobe emoyeni wethu, lisenda sihlobe nasebudlelwaneni bethu. Sihloko lengikhuluma ngaso sithi the reality of our freedom in Christ. The reality of our freedom in Christ. Liqiniso ngenkululeko yethu kuKristu. Liqiniso ngenkululeko yakho kuKristu. Yes, praise God. Amen. Ngiyathandaza ke ukuthi ngisalikhuluma lelivi laNkulunkulu, ngisalichaza ngoba uNkulunkulu walikhuluma, kepha mawufunza kuthiwa this is the living word, livi leliphilako. So mawuvula liBhayibheli uthola lelivi laNkulunkulu. Mineke ngimele ukuthi ngikuchazele lelivi laNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu lokhuluma his word, mine ngichaza lokhu lakukhulumako. So livi laNkulunkulu ke lokuthi nje ude uhlale la, ngoba empeleni nginemibuto leminengi. Lo munye lebengitibuta wona ukuthi kepha yini vele kuthi sidinge ukuthi site kanye ngoba phela amaBhayibheli sinawo, bo TV sinabo, bo YouTube sinabo bekulalela. Kwaba khona ke lokuthi lelivi laNkulunkulu ngesikhathi sibonana 1 on 1 noma 10 on 10 noma 100 on 100, le ndlela lesibonana ngayo nyalo ihlukile kuloku lotawukuthola mawuthi hlalele nje uwethwana. Kuhluka embamba. So la uthi Jesu nihlandeke ngelivi lengilikhulumile.
akasho ukuthi ngelivi lelibhaliwe uthi ngalelikhulunyiwe. Kusho ukuthi isiqiniseko lotoba naso mawuphuma ukuthi uhlandekile ngalelivi lotaliva. Nawo umsebenzi lengineliciniso ukuthi utawukwendeka. Kuhlandeka ngalelivi lengilikhulumako. So umntali mangabe afuna umntwana wakhe ahlobe akamtsheli nje ukuthi akageze but uyamgeza kuze satohloba. So uNkulunkulu ufuna sihlobe ngiko asigeza ngelivi lakhe ngoba ufuna sihlobe. Sibantu asifanani bazalwane. Lo munye ugeza kanye ngelanga, lo munye ugeza kangaki ngelanga? Kabili ngelanga. Lo munye ugeza kangaki ngeliviki? Lo munye akageza ususa indongo nje emehlweni. Bese konke lokunye sekulungile. So lo munye ugeza amahamba, mangayindzawo akageza. Mangayindzawo. Ngase ngikahle nimethusa ke lo manihlala nayo yonke malanga nithi ngiyakuthuma kamanzini geza. Ngoba ugeza kuphela amalungelo aluhambo. Bathi bazalwane sineluhambo lekumele silungele lokubonakala kwaJesu. So kumele ke sigeze vele sikhanze ukuthi uyathi nalokugeza ngelisondo ngelivi maye kuncane Nkosi yami. Ngoba kumele sihlale sihlambulukile, sihlale sigezile. Ngoba ngoNkulunkulu lofuna ukuthi sihlandeke ngelivi lakhe. Amen. Lencwadi ke yabaseRoma lesiyifundzako masibuyela emuva ngithi nje kunikhumbuta kancane le kulo sahluko 1 ibhalelwa bazalwane labang2 ibhalelwa bazalwane labangemajuda ibhalelwa bazalwane laba betive. Kuthiwa labazalwane uma abasho Paula uthi nani nikuleto tive nibidelwe ukuthi nibe baJesu Kristu. Ngisahluko 1 verse 6 lo. Uthi ni baJesu Kristu. Akufuneki siticabange kakhulu sibe alliance. Kufuna siticabange kakhulu siba Jesu Kristu kepha sise alliance. Kusho ukuthi akukafanele senganyelwe yimithetho ye-alliance ngetulu kwenganyelwa yimithetho yaKristu. Ngoba siba Kristu. Kusho ukuthi kumele siphathane ngekuthi uyathi sikumndeni hayi we-alliance nje kepha umndeni kaKristu, umndeni waKristu. Uthi ke lokukholwa kwenu kunende naba baKristu, baJesu Kristu. Verse 7 wakhona uthi lencwadi iya kubo bonke labathandzekako baNkulunkulu labaseRoma. Labathandzekako. Mane ngana emagama lesiwasebenzisako lasho lokuthide ngekukholwa kwethu kepha emagama cishe lekuthiwa avela 164 wemahlandla ekubhaleni kwemphostoli Paula ngebantu labakholwako ngemagama lathi bakuKristu noma baKristu. Ensimanga ligama lelithi ningemaKristu, you are Christians. Labanye labahlolile bathi livela only 3 times. Only 3 times. Kusho ukuthi our position is more important than how we name ourselves. Lokuthi sikuKristu kumcoka kakhulu
kuthi ngingathi hawu bazalwane ngingumzalwane ngingumKristu ngingiloko lokuba kuKristu kumgcoka kakhulu ngida ukusho ke ukuthi kushoni ukuthi sikuKristu but lokuba kuKristu singakucabanga ngefish emandini ifish mayisemandini inaka umkhicito ifish iyaphuma emandini inaka ukuthi itawusurvive kanjani it struggles for survival kepha ifish mayisemandini iyafloata nje iyaswima nje kube ngathi ayinade inkinga ngoba the position is more important than struggling for things. Uma sikuKristu ngidade ukuthi ngikuKristu akukamele ngizame kugwedla tintfo kuze kuthi titolunga. MangikuKristu kumele ngirelaxe ngoba ngiyathi ukuthi mangikuKristu lokungalungi kutawulunga. Lokungalungi kutawulunga. Ngoba ngikuKristu. Uma umuntu wakuKristu usidalwa lesisha. Uma umuntu wakuKristu. Umphostoli Paul ke uthi kulabazalwane abasubuka kakhulu lokuhlukahluka kwabo ngoba emaJuda wona bekathi phela ngeke ukholwe ungasendi ema-sacrifices ungasendi imikhuba lehambisana nenkolelo yebuJuda bebathi utawuzukholwa kanjani kanti letinshwanyana awusatendi gani laba betive bebathi bona babukela phasi laba bathi awu nina nisagcina umthetho ni weak ukukholwa kwenu ku weak nisenda netinto lenitati phatha kungikhani nithi niyakholwa uthi ke umphostoli Paul cha ningabukani ngalelo liso lelo malibongwe ligama lenkosi thank you Jesus akamele sibukane ngeliso lekukhona kuthi eyibani uyakhona yena angibekisa ngale nkonzo yami lengake ngayihamba lenkonzo yemakhono lenkonzo yemakhono ngangihawukela mase baprofethana sebaprofesayana ngangihawukela ngesikhathi kugicike manje ngangihawukela ngesikhathi bakhokha umuthi discipline ngikhumbula ngelinye lelanga ekhaya befika bagubha uyabona le foundation le bathi kunemuthi manje lo muthi uyahamba uyagijima bagubha lenye foundation eceleni kwelibonza bawuqosha umuthi bawuqosha bathi nangu manje ngathi sibonga jutshelwa leni ngale uphikulanzela so manje bengihawukela nami ngithi hey uyadlendo imnanzi naye emncaneni bami phela ayinyalo so ngithi lento imnanzi ubuke nalaba ubeva mase bashadile imtabo ngithi hey mina Nkosi yami engabe ngiyawuthi icala nini ledili benze ngifise nesima bakhafela at least angithinza lamathe kumbe nami ngingathola lo moya wabo I was just wishing to be them bengifisa kuba ngibo ngoba bengibona ngathi banendvo lengide yona bakhona indvo lengingayikhona mina umphostoli Paul uthi indzaba yekukholwa ningayibuki ngekwemakhono yibukeni ngaKristu lokini uthi akusekho kulahlwa ungatilahli noma ungenalo likhono
ungatilahli noma ngabe awukhoni ukukhuluma tilimi noma awukhoni kunikela njengabani, ungatifaki ejele, ungatibopheli noma ngabe awukhoni ukuthandaza li-hour noma uye emthandazweni ufike ulale. Thatha ngekuthi kuyawube ngilaliswe nguJesu ngoba bengisolo ngingakhoni ukuthi ngawulala nini. Akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Nawe ungatilahli, ungaye emthandazweni ubuyele ekhaya uguilty, kepha bengiyokwendani ngoba ngilele nje yonke lenkonzo. Ngilele yonke lenkonzo. Lwami ke ligcobo mangabe uyaqala kuba la khaya vele luyalalisana. Yes, ola bakhona labanye labathi laba mema labanye bathi mawufuna kulala hamba kamfundisi Aro. Luyalalisa. But nje ke bazalwane mangabe ufuna kulala ubophatha sponge utolala kahle. Leli qiniso lengilishoko ngifuna ukuthi si-enjoye inkhululeko lesinayo kuKristu, hayi lesiyithola ngoba sende kahle. Ngoba sende kahle. Wangikhulula yaseNazarene leyo. Wangikhulula angisahambi ebumnyame. uJesu ungukhululi wami nini nani. One more time. Wangikhulula, wangikhulula, angisahambi ebumnyame. uJesu ungukhululi wami nini nani. Mangabe umuntu uthi angikuthandazele utokhululeka, ubombuta ukuthi le nkhululeko yaKristu uyisuselile. Mangithandazelwa ngisuke ngimaintaina le nkhululeko lengivele nginayo ngaKristu, hayi ukuthi ngisuke ngifuna inkululeko. Ngoba emva kwekukhululwa nguKristu kude lobe nemandla ekuphinza ngibophe. Kude. Loyo indvodzana lemkhululako uba ngulokhululekile impela. Uba ngulokhululekile impela. Kude lengingamela lomkhulu wedlula Kristu kuze atonginika inkululeko. Ngoba kuba seGalatia 5 verse 1 lithi asime kule nkhululeko lasinike yona Kristu, singaphinzi futhi sivume kubopheleke ejokeni lebucila. Kusho ukuthi mangiye emthandazweni, mangicela umthandazo, ngilothi angifuni kuphinze ngibopheleke, hayi ukuthi ngifuna inkululeko. Ngisuke ngithi ngakhululeka, ngifuna kuhlala ngikhululekile. Ngifuna kuhlala ngikhululekile. Hallelujah, thank you Jesus. Uthi ke lenceku yenkosi ngalama emagama labazalwane abanake their position than their rituals. Abanake kuthi bakuKristu ngetulo kwekunaka kuthi bathandaze ngesikhathi yini, badle kudla lokungiko yini. Kuhle kuvuka nga2 ekuseni uthandaze, kuhle kuvuka nga3 ekuseni uthandaze,
kuhle kuvuka nga5 ekuseni uthandaze, but ungatendisi igcila. Ngangekuthi uma ungakavuki nga3 sewuyahamba ubona likati lelimnyama uthi hey ngilokhu ngikathandaza ekuseni nga3. Sewutende isigcila sakuthandaza nga3. Vuka uthandaza 3 ngoba inkululeko yakho nesikhathi sakho ngileso. But ungabese sewuhamba unalembeza lokulahlako bekumele uzile wakhohlwa niyakhumbula ukuthi kuziliwe ukhumbule sokudlile ethi kepha ngizilile. Ungatendi sigcila sema rituals. Sane ukwenda konke uthi kepha ngiyambonga Jesu lo wangikhulula. Lo wangikhulula. Nembeza wami ahlale akhululekile. Ahlale akhululekile. Umpostoli Paul abekangafuni bacabange ukuthi kuba segroupini yemaJuda ngona kahle noma kuba segroupini yebetive ngona kukahle. Bekafuna ukuthi bathi ukuthi lokhu kahle kakhulu kuba uKristu. Kuba kuKristu. Kuba seKolose 1 verse 27. Kolose 1 verse 27. uNkulunkulu wathanda ukuthi kwateke kubo ukuthi iyini ingcebo nebukhosi balemfihlakalo kubetive. Lemfihlakalo inguKristu kini. Lolithemba lebukhosi. Nanti themba labo abendulo balibheka selapho ngoba nje la lona liphezu ngobuKristu. Lekumele sikubuke uthi la kubaseKolose uNkulunkulu wathanza ukuthi kwateke into lebeyifihlakele. Into lebeyifihlakele. Lenza beyifihlakele uthi beyithukuselwe bantu betive. Bantu betive. Masifunza ngalendo beyifihlakele encwadzini yaDaniela lesikhuluma ngayo hayi lesikhuluma ngayo kepha umfundisi AMC la khuluma ngayo masina ihlelwe kalithini iBhayibheli. Lemfihlakalo kuDaniela sahluko 9 mawufunza lo verse 24 kuya ku27 kunemaviki kuthiwa tikhathi letingemashumi langu-70 Jesu bekuthiwa uyawuhambe ancanyulwe afe bese kusala ingcenye yaleso sikhathi lesiliviki linye noma iminyaka lengu-7. Angibekse nje kancane kafishane kanjalo without details, but lelenkulanzile ukuthi mancanyulwa Jesu bekungazuthi masinyane sekutawungena lesikhathi sebukhosi bakhe. Tawungena isikhathi sebukhosi bakhe. Gani kunalemfihlakalo yalo msebenzi waKristu kubantu betive lekukushunyayelwa kwelivangeli kusuka kulo 69 kuya ku70 liwash lathatha ikhoma lema kuze kuphele lesikhathi sebantu betive. Nayo ke lemfihlakalo nebaprofeti labangazange bayibone
bekufihlwe libandla la. Uthi ke lemfihlakalo lebeyiphambili yabe siyembulwa kubantu beTV. Seyembuliwe kubantu beTV. Kusho ukuthi lokungabonwanga emuva endulo lamuhla nali lithemba labendulo selikwende kwabonakala. Sesibonakele. Ngiko ke sithi this is the period of the church. But sikhathi lesingakabhalwa ngenombolo. Kuthi isikhathi lesinganani? It's a mystery. It has been a mystery, but the mystery has been unveiled. Seyembuliwe lemfihlakalo ukuthi lemfihlakalo bekunginaba abantu beTV ngoba solo lo 70 weeks wemajuda ngemajuda, but emkhathini walo 69 nalo 70 kunemfihlakalo lapho yebantu beTV ukuthi bangene embusweni waNkulunkulu. Bangene embusweni waNkulunkulu. Sineke kumele ukuthi kukholwa kwethu nguJesu sikwende kube mcoka kakhulu kunemetamo yethu ekukholweni nguJesu. Kukholwa nguJesu ngiko lekumele kusinike kuthula ngetulo kwetino lesitendako ngoba sikholwa nguJesu. Lokwendiwe nguJesu kumele sikuthathe ngekuthi kumcoka kwedlula lokwendiwa ngithi ngenxa yokukholwa nguJesu. Lokwendiwe nguJesu. Uma sithi ke sikuKristu ngite ufike egcineni. Uma sithi sikuKristu sisho sikuye ngani? SikuKristu kanjani? Johannes 6 verse 68. Nkosi, singasuka kuwe siyephi ngoba emavi ekuphila lokuphakathi akuwe. Beka kuphi Petru makhuluma? Beka seceleni kwaJesu. Beka na Jesu. Jesu beka ngi-Emmanuel. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. uNkulunkulu was above. Uma Jesu eta emhlabeni, uNkulunkulu was Emmanuel, God with us. Ekuqaleni God was above us. But makutalwa Jesu, God was Emmanuel, he was with us. Makenyuswa Jesu ngamoya wakhe, he is no more above us, or he is above us, he is with us, and he is in us. Mahamba Jesu uNkulunkulu akabanga seceleni kwethu kepha waba kithi uhlala kimi ngihlala kuye nguye sebenzi gozi Jesu ukithi loba seRoma 8 ke uthi akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Sikuye kani naye ukithi. Ukithi kanjani? Ukithi ngelivi lakhe. Uthi Petro, Nkosi singasuka kuwe siye kubani? Sewuthini ke uthi ngoba emavi ekuphila lokuphakathi akuwe.
kusho ukuthi Petro uthi Nkosi kusuka kuwe kusho ukuthi sitabe sisuke evini lakho. Uthi ke ngeke sisuke kuwe, ngeke sisuke evini lakho. Kuba kuKristu kusho kuba sevini lakhe, noma ngabe simo sikhuluma letinye tindzaba kuwe, but wena ube sevini lakhe, ukholwe livi lakhe. Uma akuwe ke lo Kristu nawe ubuye. Ake simfunze baseKolose 2 verse 9. Kolose 2 verse 9. Emtimbeni waKristu kuhlala kuphelela konke kwebuNkulunkulu. Hallelujah. Thank you Jesus. Emtimbeni wabani? WaKristu kuhlala ini? Kuphelela konke. Kuhlala kuphelela kokungakhi konke. Kuhlala kuphi kepha? Emtimbeni waKristu. Ufuna kubekisa ngalokho. Mangabe kuKristu ngesikhathi abonakaliswa emhlabeni, ahamba Jesu alala kulesinye isikhathi alambile, kulesinye isikhathi nangu efika lapha athi kulo mfati weSamaria nginathise. Kusho ukuthi lo Jesu lofuna emanti kuphelela kwaNkulunkulu kulakuyi. Bekangawadala emanti, bekangakhuluma athi water achamuke emanti from nowhere. Noma kwaba ngathi uyawanzinza emanti kepha kuphelela kwaNkulunkulu bekungekhathi kwakhe. Kude langa la khona Jesu bekavuka andize khona bambone alenga asefini. Kude langa la Jesu khona wake wabita tincola temahashi kuthi titomthatha abonakalisa boNkulunkulu. Noma kuphelela kwaNkulunkulu bekungekhathi kwakhe kepha waba ngumuntu ebantwini. Wabonakala hambe tindleleni letihanjwa ngilabanye bantu. Ngike ngacabanga ngathi pho lo Jesu lokimi yini angabonakali ngendlela le spectacular, ngendlela le dramatic. Ngike nje ngithi ngalelinye langa ngiyavuka ngithi ngicabanga kuba seNgilandi ngikhanze sengiseNgilandi ngoba phela Jesu he is master over distance. Umcabango sento kuye. Ngase ngiyakhumbula ukuthi haleluya lo Jesu noma bekakukhona kukwenta konke buNkulunkulu buphelele la kuye kepha waphila waba ngumuntu ebantwini. Lokho kusho ukuthi I don't need anything dramatic. Angidingi into le spectacular noma into lenkulu kakhulu. Ngithi lokho sehlukana nje nithi sithi siyabuya evikini lelitako nibone ngithi ngiyahamba la ningibone ngihamba la ngingacwili ngingayiphasi ningibone ngihamba bese ngithi ha Jesu ubuye ukimi noma ngehlala eDebhisini bazalwane ngingahambe eTulu uhlala kimi uhlala kuwe noma kude loku dramatic lokutakwendeke empilweni yakho lokungathiwa cha kugucula isimo sakho ulele kunje wavuka kunje ulele ugula kwasa uphila ulele ungenamsebenzi kwasa wathola umsebenzi ulele ungena business kwasa une business noma ungalala ugucuke uvuke solo kungekho solo uhlala kuwe Jesu solo ukho awudingi anything spectacular awudingi into le special ngoba nguye lokhethe kuhlala kuwe ukhethe yena kuhlala kuwe so Jesu uhlala kimi
njengaloku uNkulunkulu bekahleti ngekuphelela kwakhe kuKristu. Uyathi noma Jesu alamba bathi kuphelela kwaNkulunkulu bekusekhathi kwakhe. Awudzingi ukuthi ungaze uthi hey mina ngisalambi bazalwane. Ngisho ulambile uhlala kimi. Ngihlala nguye lowe sosebenzi Nkosinike aphathwe nguye. Nangu Jesu bayambamba ngalenye ilanga. Buya la Ntothana, please come. Buya Ngwenya, buya Phosas. UnguJesu ngoba umuhleka. Nango Jesu amasotsha ambamba. Bambamba wavuma waya esiphambanweni. Mbambeni nime kusesiphambanweni. Benyukele etule entsabeni. Benyuka naye. Wayekela wathamba kuphelela kwaNkulunkulu kulakhathi kuye. Akazange athi ngiyanikhombisa abantu. Ngiyanikhomba uNkulunkulu ukuthi unjani. Hallelujah, thank you Jesus. Lokuthi abanjwe bantu bamendise la kungathi bayakufuna bekungadisapprove ukuthi kuphelela kwaNkulunkulu kulakhathi kuye. Kulakhathi kuye. You don't need any externals to show ukuthi uNkulunkulu ukuwe. Awudzingi umndeni lo perfect kuze ubonakalise ukuthi uNkulunkulu batambona tangihlanganisele emathambo ngisho bangehlukana ngisho labanye kungathiwa bathi dzakwa uhlala kuwe uNkulunkulu. Uhlala kuwe uNkulunkulu. Ngibani lonemali noma lonemadlana ngeke ngithi ikhokhe ngeke ngithi nginike but nje locabanga ukuthi hayi nginayo noma isebhange noma isesikhwameni noma isekhaya noma ephasa emcamelo but ngeke usitshele ngoba sidaze sikulandzele ukuthi kuphi staff kude nje imadlana sukuma phela staff unani bazalwane niyayibona kepha ngibani lo sathi ngani ukuthi unayo kusho yena kuthiwa la eBhayibhelini kuphelela kwaNkulunkulu bekukuJesu ngisho kungabonakali ngaphandle Jesu ukuwe noma singaboni lutho la ngaphandle kepha Jesu kuwe kude longaphikisa staff ukuthi hayi kumbe kube sithi unemali staff ayihlome la ngaphandle ayihlome etiketini ayihlome kule jacket yakhe ayihlome eticathulweni bese sithi unemali asithi unemali ngoba siyayibona sithi unemali ngoba siyakholwa ukuthi makathi unayo unemali staff. Thank you. Jesu noma bamlengise esiphambanweni kepha unemandla onke. Beka nemandla onke. Noma ungabukeka ngazuthi ulengiswa esiphambanweni uyahlaziseka akusho ukuthi Kristu akasekho. Akusho ukuthi akekho. Asigcine ngiyabonga hlalani phansi angigcine. Lucas 19. We are in Christ by believing his word. Kwesibili kwekugcina. Luke 19 verse 29 na 30.
Kwathi lapho Jesu asasondzela eBhethifage naseBhethani entsabeni yetihlahla temincumo, wathumela abafundzi lababili. Wabayala wathi, hambani niye edolobheni lelisembi kwenu. Nisangena kulo nitawubona sidonkana lesingazange sesigitshelwe, sikhungiwe. Nifike nisithukulule nisilethe lapha kimi. Yeah. Jesu ukhuluma livi. Lokwesibili ngithi sikuKristu ngoba kulotshiwe la kuba seRoma 8 lithi akusekho kulahlwa kulaba kuKristu. We are in Christ because God sees us now. SikuKristu ngoba uNkulunkulu nyalo usibona sikuKristu. Akunenza abathi labanye bakubona kuphi? uNkulunkulu usibona sikuKristu. Number 2, immediately livi lakhe lathi ukuKristu, ukuKristu. Makalikhuluma athi ukuKristu kudaleka kuthi ube kuKristu. Nasi sidonkana. Jesu akayi le kule village kulo muntu. Kude layile wamnegotiate wathi ngicela ubambe isidonkana nyalo. Khona abantu lento abathuma ukuthi batosikhumula. Akayi. Kepha Jesu wathumela livi. Livi lahamba lafika le kulo muti labangela umuntu kuthi ngesikhathi Jesu akhuluma la athi hambani niye edolobhaneni lelisembi kwenu nisangena kulo nitawubona sidonkana lesingazange sesigitshelwe sikhungiwe. Ngesikhathi akhuluma lamavi Jesu bekugijima umuntu ngale ayofuna sidonkana lesingazange sagitshelwa, athatha insambo ayosikhunga kuze kuthi laba mabafika bakhanze ukuthi kunjengalokwaShito evini lakhe. When he was saying it, it was happening. KuJohane 1 ke verse 3 sifunza ukuthi lo livi lobeka khona ekuqaleni konke lokukhona kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe kude lokwavela. Lenkusho kuwe lamhla lona konyalo kubangelwe nguJesu lobuwe. Number 2, lo tabanako kutawubangelwa nguJesu ngoba konke lokukhona nalokutaba khona kukhona ngaye. Bangete baba khona bonke bantu labakwaDiko, kepha uma ukuKristu nguye umendi wetintfo letingeke tentiwe nabantu lobaDiko. Kude lokube khona ngaphandle kwakhe futhi kude lokutaba khona ngaphandle kwakhe. Mawukhanza iminyango labanye bebathandazela ukuthi ivuleke, ubokwati ukuthi kuyawube kuphume livi esihlalweni sebukhosi basezulwini.
lathi ngesikhathi labanye bajika eminyango bathi kuvalekile mase kufika zibanibani nabo bese niyavula ubokwathi ukuthi kusho ukuthi kuphume livi la Jesu lathi sidonkana sibokhululwa bafika labanye kulesidonkana bazama kusikhulula sagcina sidonkana ngoba bebangakathunywa ngelivi lasezulwini ngiko ungethuswa ngilabanye ukuthi bathi hayi sezamile kwangenteki ungethuswa imezamo yalabanye ngoba connecta evini lakhe yena once he declares it happens like that wakusho kwenteka njengalokwashinda futhi yade kuthi makwenteka kuvuleke iminyango ibavulekele bonke labanye kepha mawuthi uyeda wena bese iyavaleka ubokwathi ukuthi it's for your good kuyawube kunelive esihlalweni sebukhosi lelithi te bavulele bonke lalabanye mase kufika abani nivale ungafiki wena uthi kwavula iminyango kwevali Sani mawufika kanti sekuvaliwe labanye bangenile ungakwadi uthi awungaba late Nkosi yami uthi kungenxa yakho Jesu ngiyabonga ukuthi Nkosi kuphume livi esihlalweni sebukhosi lathi asale kuvalwa nyalo ngoba mina ngeke ngilunge kungena la kungenxa yakhe lo Jesu kuthi umpostoli Paula ungambuki ku religion yakho ungekhathi kuwe Christ in you the hope of glory lithemba lengadimulu ungagadza lokuhle ngoba Kristu ukuwe ungagadza emva kwemthandazo ugadze emva kwesiphambano nangu ngicela sukumeni umthoko sisi nempela usemhlabeni uve yakuhlaza sandla sakho esifubeni sakho noma welula sandla njengalo emukelako lenkosi ikuwe lo Jesu lophilako ukuwe akunenzaba ke simo ngaphandle sikanjani Jesu ukuwe Jesu ukuwe Christ in you awuyi kuye ukuwe weta kuwe he is in you He is ulungisa kakhulu la ngekhathi kunala ngaphandle ucondzisa into kakhulu la ngekhathi kunala ngaphandle ungakali kakhulu ukuthi hayi into Jesu uyatilungisa ngoba ubona lingaphandle liyalunga njengaloku sikholiwe ukuthi staff nemali kepha siyiboni Kristu ukuwe wenda umsebenzi lophelele Yey uphelele lo msebenzi. Oh thank you Jesus. Logo sila mangabe khona livi lekumele alikhulume kubantu labathinte. Makalikhuluma nawe la. Le livi lendeka lela kumele lendeke khona. Makumele kube khona labagijimako batawugijima ngoba kukhulume yena. Makukhona lekumele oh haleluya
mangabe kunemhlangano lekumele ube khona uyawulukhuluma livi ube khona bayawubita umhlangano kungasilo langa lemhlangano makumele kube nemhlangano lecithwako lengahambisani neluhlelo lwaNkulunkulu ngempilo yakho uNkulunkulu utawukwenda ikhoramu ingavumi utawukwenda shemeni angabikho ngoba ukhuluma livi leliconzene ngoba uyaphila uJesu wami uyaphila ungesabi mntwana sekhaya uyakwati la kwendako unemcabango nemaplanela amahle ngempilo yakho umntwana ngahamba amenywe bangani ukuthi bahambe bayoganga mangabe uNkulunkulu anelivi lekumele limcondzise kuze ube nekuthula uyawubangela abangani bakhe angabakhanzi ngalelo langa uNkulunkulu unelivi ngempilo yakho wethembekile he knows what to do unemcabango mihle ngempilo yakho mawuthunyiswe babelo ngcwele kulomhlambi lotimvu takho lo wakhetha kuyawutifela akuthunyiswe ligama lakho ngemsebenzi lo wendako ngalothuma livi ukuthi kukhululwe ukhululeke ngalothuma livi ukuthi kuvalwe kude longakuvula ngalokhuluma livi ukuthi akucithwe kude longakubutha thank you Jesus malibongwe ligama lakho phakade naphakade singawenda inomsindo welithumo sithumise inkosi yethu uJesu